Skovgården Fritidscenter er lige nu ved Nyvangshytten i Ganløse. Og ved min side har vi Sara Mille. Og Sara er rigtig god til titabellen. Og nu skal vi høre, hvor mange gange Sara kan fortælle titabellen på 1 minut. Er du klar, Sara? Parat, start nu. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 90, 10, 20, 30, 50, 60, 70. Og stop! Rekorden var tidligere 17. Den er lige netop blevet slået nu.